Ko pute he karanga I tētahi hui I te marae o te mā hure I te rānei, kia kotahi ngā iwi me ngā uniana o te motu. Kia tūwai he rā whakamana hei te poupoutanga o te rā a te 28 o Oketopa. Ko te ngako o te rā whakamana nei, he tohu I te whakaputanga o te tau 1835 I hāpaia I te mana rangatira o te iwi Māori ki tēnei whenua, me te rā o Reipa I tūai te rā mahi e waru haora te roa. Ko tā te kāhui rangatira āiwi, nā rātou nei te karanga. Me kotahi, ngā tāngata whenua me ngā tāngata tiriti ki te whakahē, I te mahi a tēnei kāwanatanga, ki te whakawaimeha I ngā oati o te tiriti o Waitangi, me ngā tika o ngā kaimahi. O tuituia, ko ngā uniana, me ngā iwi putanoa I te motu nei. Hei aha, kia waihanga hia te huarahi, kia ora katoa I tātou. Aha kua Māori, aha kua wahine, aha kua kōwai. Nō reira, he karanga atu anō ki ngā uri, kia tātou katoa puta no I ngā kokonga katoa te motu nei. Ai. Kia whakatūpu I a tātou. Kei a tātou, ngā wahine me ngā tāne katoa, te awhi ake, te whakatū, hei oranga mō a tātou whānau katoa. Hara kei te tahi ke atu. We will stand shoulder to shoulder on the 28th of October. And I can say with all sincerity that the entire National Affiliates Council of the Te Kauai Kaimahi endorses this particular issue. O ngā mamai katoa puta I te motu whānui. Wa tātou tamariki. Tai noa tūraki o tātou kaumātu o kuikuia. Ka hore he painga kia puta I tēnei kāwanatanga pauturu a tau. Keri te tātou. Ko te whawhai kei mua I a tātou. Kaua rā tātou e karo.